Assalamu alaikum mwangalizi wanzani wa televisheni ya Taifa zetu sani za rahma za Mwenyezi Mungu mtukufu juu ya hanyu riwasilu wakati kausiwenda na mwishizani lejele ulai taarifa habari lugha ya kitaifa. Ubulwa ya juma yenu harumwali daho lahi mawakala umkonsibe yulwa wa mwado wa mawakala wa huma zuizili na 20 inandaru. Hamujibu ya mwezi wa Ramadhani ishindo shavili shajuzo ya himaduhuli ya shahula yende na ubulwa harumwa ya Rotary Club ne serde ya dibwani ho wastwa na mbungano baina ya hao ni wizara ya dhaminishiwa ledima hulu masiwani. Zinu lizima da maalum za panga ya taarifa habari hatu wakati hunu. Ubulwa ya juma yenu iho hamramba umkonti bela wa hima wakala unundo mkonti wa mwando wa homa hazuizili na 20 inandaru. Haustehi ya kanuni ya sharia wangu minane ya sharia mshinzisha hiyensi hujaye nukta 28 ya sharia shandani. Shioni sao hamwando ya ukaya hini juma ya mwando ya mwezi wa Avril. Hima wakala wa hiyensi wajobuwa umkonti wa mwando hao nuo ubulwa halir ni raisi wa le baraza la mawakala la hamramba binti mhaju. Omkonsi kawaida unu ubulwa haudungai kanuni mengo minane ya heshari ya shakomor, nane kanuni 28 ya heshari ya shandanisha hele baraza la mawakala. Kanuni mengo minane ya heshari ya shakomor yone sauka. Mawakala ngeladhimuo waendelee na hazi za mkonsi kawaida kadombili harumamaha. Nezi hazi ketu ladhimu zishilie mezi 6. Sharia shandani shahili baraza la mawakala, shione sauka. Umkonsi kawaida wa mwando wa humaha ngeladhimu wa ubulwa juma ya mwando ya mwezi wa Avril, nezi hazi ketu ladhimu zishilie mezi miraru. Mwengoni mema suala ya kabaoni harma zihazi za bulwa juma inu iho baraza la mawakala, liza husu zijanibu kinyume mwezi, ikao wabeshe ya mhuwa heda ula risala ya humtaha ya kubali baadhi ya masharti wa yaeleha, ili waruhusu washinde waringe funvu haruma zenye chaguzi zijao. Abo wami tuankuraje na minswa vurshe marahaba walishe ukamba nonto suvurana manane kasrongwa zangina warongwana zangina yesi hallo mruono ambane wasuka vani amba wakati wasio nzonda kadukuwa rakauri shuruturutu ndio wakati raja kenso sima komorien rahadisi de rajora para shawiri bisu wakati rakanda bushini au Addis Abeba au je ne sais pas où. Donc iyo exemple nge mahuranyi sambane wasila zoma rikensa ensemble manar selwana mumwali mzwani mngazija mumaore wasula gwaluha nzima c'est-à-dire wasiosi population nzima. Alalasa ya lakabaoni de la husu eanzma ya rengo ne madhamana wa hensi ya Faransa ya hwanza watowe wa Komori wa enshio harmale si wa mwana nyala maore dungo ikao kastudunga na nishari ya hezi daraja zones wasilo kasne zunguvu za Ukraine ambartunarwa marde Ukraine ambasona na Mrusi wasilo kashindwa na Mfaransa c'est impossible. Mfaransa tugumia uelewa ya mtu maore wa mkomorien mana wela gwash komori mana wa Islam mana wa tabia ze pia za komori leora morongo wa vozuzi vani president zalaka Faransa na irongo wa mbele za Macron amba maore ya komori yoka basi mtu atoka amba mkomorien au atoka bana matuhara ya maore ya komori bevani bwezungu za Faransa zika amba wae de atsahawa afanye tongo meso ajartia ma problème wasina wasi ne de tongo ya lazima wasi kubali. Harumai hutuba itekeleza iraisi wa hili baraza la mawakala haone sauka barnamaji ya hezi hazi kawaida za humkonsi unu rahaka ijatanyarishiwa hauka holi hondae gaidunga nao neze fikra za serikali nao rahakwa jaeleha katiba la sharia etoka olonsi amando heshelezi zauka kaitutongesa mawakala wake kwa fanya zihazi za hao habu ya kanuni 20 ya heshari ya shandanisha hili baraza la mawakala ione sauka omadoni wa hezi hazi kawaida zinu haina ikao ngaladhimu wafanye mjimliso wa hezi sharia za chagulwa aruma mikonsi bendho yavira hazino ndio wajibu wafanye mjimliso wajao wa hezi hazi za fanyishiha haruma mikonsi ito kawaida ya fanyishiha haruma umahaziwizidi na 22. Haruma mahadisi ya yakubalia ya ORTC Ahmad Ahmadi Bolero mshawir wa diplomasi wa mhu wa daula habirilia juma ya misafara ya mhu wa daula ya delianio rangu New York huwasuli Addis Abeba na hunu ngoniso hina mnainu.
msafara hewo kaupangiha na mabaki maili baki la handa rais wa Mozambiki hal zina lao raisi wal baraza la usalama la Jumuiya Madola amuinvite raisi wa Umoja wa Afrika parana mbaile rais wa Komoro ili ajaonese fikira ya Afrika harmwembo na hiyo baba rais wa dawla hal zina lo maana mwanzo waka waida kamu haura iswa wa Jumuiya ya Afrika huru wedo handa bolo mrongo aelesheye Jumuiya Madola baraza la usalama ifikira ya Umoja wa Afrika ya husu bwana ya terrorism mfahamondo mwe duskere do wonesa bahala ndongo za lawa ili expose hadisi introduce hadisi lazima aonese namna ndongo za haja hizo kweli na hizo ndo pia mwaziju wao rango suku Libya tambalia zomozaka za tambalia wandoka wa tambazwa terrorism renge nguvu hususan Saheli rango Boko Haram bandara mali zao rais wa dawla aja Addis Ababa kaonde bana bulio isieji ya Jumuiya ya Afrika shambele huno akonda afanye irenia ya mwando ya biro nangusuka hentsiwa raka kafanya renia ya biro babo ilazimishwa jaifanye manade hili dongoka dairi homo ufanyishia babo renia biro akuifanya wae na raisi arongolo president de la commission Moussa Faki na ma vice president wae kawa handani kabo de walio de wa Zimbabwe wa Botswana plutôt donc na Burundi babo wahada kabo chojua swala lo rone sibande swala model ko tole wapo namna aljoka na makomisari ya serikali ya raisi wa Jumuiya za Afrika ndo kocha wao au no afanya renia biro ino muhimu wayo handa ni rabuzi do kama loro koja ufanya handa ni mjweni munjwe hiyo normali rongolo prise de contact swala la bili la haka de hulo ban karatimu bakishiri ni sheleze namna idongo ka biro ya Umoja wa Afrika huru yoka na raisi ya votewa idungwa na makamu raisi wa mwando ikao mahana tujake raisi idungwa na makamu raisi wa wili ikao mahana tujake raisi idungwa na makamu raisi wa raru ikao mahana tujake raisi ika na raisi leo hirwa mwanzo jomwiri secrétaire général wa rongola president de la commission de l'Union africaine na serikali ilongoka babo swala la mwando dolo ngehavi mrio kabo maana mrio wa hensi siku ile raisi hensi wao mvamraji mahsusu njia harmwe falikia wa unono wa ulemengu wende na usherehi usiku wa dunia wa unono na honu yemada ya tsaulwa unumwaha do unono harumwa owandupia hamujibu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ya sherehi huno masiwani akhrishiwa hatima kati ya jao hawasto wahimhu wa daula azali asumani habeha ya risala ya hujuma ulimengu mahsusu wa Komor hili mahalani kao ngujihunro na onisa ukaya ngepasao wanduwa dumishi unono hasibabu ya maluja madziro ya hizenyi walimbali na bali ziremao wa ulimengu ketsu ya daula ya Komor hamonge emwana mkomori lazima ya renge zetahadhari za hazonti ikamben Said na Nurdin Polo imada ya tahulwa harmwa sherehi ya isabwini na nsano ya usuku wa dunia ya unono dewani ya usawa wa isuha ya iwanansi pia inti ya Komori ngo harmwezi juhudi za ujibu imada ya tahulwa na ilikungumanyo la dunia la unono na hizo ziwashiha harmwa miva mengi ulawa harmwa luptali ya taifa wenda harmwa luptali ya misomo ya uju ijojibu imahutajio ya imaraia na hiyo itokana zitanda 650 harmomva wa ujadidisha maarifa imatabibu ya insi ikomori inge usoni uhusiana umwano na imabwade haurenga COVID-19 basi inti ya Komori wa wanambwana ya kanjema hao munasaba uno iraisi wa daula arengeshwa bahashino avele harisala ya utinia mhono izi juhudi za ilikungumanyo la dunia la unono wazifanyao. L'événement de cette année est particulier dans la mesure où umsherehilwa wa umuhaunu ngo una fasiri mbili. Baanda usherehi unono wa iwanansi pia wanrungwa sherehiyo wajao umuhawa sabwini na nsano wa izi juhudi na izimbwana ilikungumanyo la dunia la unono wazifanyao hadaraja ya dunia. Habeshelea hamyeshelezo tena ambao mkataba wa msharikiano baina ya Komori na ilikungumanyo la dunia la unono itilwa nziani rangumwa 1976 date de 1976. Umsherehilwa wa umahauno utofanyishiha mbeli horendao sibabu de Ramadhan. Serikali na mapartenero wa shangiri yao wafikiana ambari jeri ripwe rifanya apre chum na wabo tufanya ngonyengi jeri wa zorongo wabo bezo hamja oni kena ubira ambaro sijue
siku ino siku tsalifanye siku mahususu wao jue zijitihadi kimwa za la somani wasifanya harma unono nikangirenga tu rabuzi mahamuso mahamitsa na musiano ujabano fanya no onyengi harma inti usu unono nikangirenga do rengeze majumba nikangirenga do utiazi zinirongolo za ekipema nikade magari ya ufanya hazi nikade wanadamu usomeswa nikade doveli haonda waji wara forces capacité zao nikade jumba ku dal maarufu la fanywa nikade ya source la generalize harmo mva waungalia iwandu waduhazi walio harmo nchi ya Komori ngeijeje. Relation yangu mimi nao ndio njema parce que weija ngareserwa ngamwesetwa eleza isho ende medicine chinoise en plus ngewasaidia wao surtout wandu waduhazi magungu na hurwa na yeziuno donc washinda waelewa na wandu waduhazi hanzaze sindani wango c'était pas difficile. Usiku wa dunia wa usherehi unono wa usherehi lwa kula mwaha na izinsi 194 zilio wanachama wa ili kongomanyo la dunia la unono. Imadhumuni de uyene za unono ujuka swilaha ya iwandu pia. Haubaki harma mvaunungo harma ya sherehi ya dunia ya unono ihumwali mihashirisho yende na ufanyishiha niyo ikiwashiha juma utaurahafu haruma yeshindo shahu wa mji wa ezi afumboni inu azma ya rengwanu wandu wakushurihaniha no unono haruma yemiji haubazima ni madhamana wadhaminishiwa wa unono haruma shisiwa na zinu hazonti pia ngejotengeza yeraiya wahireishi lesiwa la Jume Fatima ya ilewe ya ukaya ngepasao wandu wa kenkonyo nzima iluzima hatu zenyu walimbali na bali wandu wa turahafu malanika yo wajibu. Halda Hamidina Bakar Kasim. Kama kawaida usikumu wa dunia wa isuha uo sherehilwa aini mwaha tarehi 7 ya mwezi wa Avril. Hau mnasaba wa usikuno iwandu wa shulahanao na isuha harumwa imiji mbali yeshisiwa shamwali warenge yanzima ya utia barnamaji ya mihashirisho ulawana na inamna ya ufanya urahafu hausaidi wana imadhamana ya isuha waishisiwa shamwali. Wakati muhimu wauyeleza imaranya umuhimu wa uwana na izinta manaika de harma ibazari be ususwani de harma imalaho yao. Ulawana na iwandu wa shulahanao na isu ya harma imiji mbali yeshisiwa imaranya wapuliki ya hauzuri izoikao wakuelezwazo. Alhamdulillahi rabbil alamina waripulikia waboshia marahaba tena wakubali mana nguvotaka wako zizjua ne warishukuria marudo vande wai maji ya roho twa ilazimu ya nowe siku mbili basi nekabali ya kash congelateri bia para siku mbili nale majira rosa ilazimu rite roho tiangina mwambabi yo warishukuria mana kawako jua hizo ngobo warone sababu per de famille arone samba akuya roho ta mengi siyo akamili hau kaya simenyeli gashi babo na babo ajade ayo na mfumo deu jua ya uka ino timara ya handa iwandu wa shulahanao na isu ya harumwa imiji mbali ya ishisiwa hausaidi ziwa idara ya bavu ya isuha watia uhazi uride zino nziani huno mwadi ili hauta hasuha njema ya imaranya. Umuhensi wa wai wandu wa shulahanao na isu ya harumwa imiji mbali ya ishisiwa ino ndongo njema ili hauta umkondro wa jau wa imaranya wa Komori. Mfamraji wa taarifa habari hatu yinu heni tarehe mfukare ya mwezi wa Avril yoka usiku wa beshelea hosonimwa ya mwananti mkomori hamujibu ya usiku ikao mapija ya mwando ya televizio ya taifa ya yeni ya harma ulimengu zinu zotungeza sherehi hiyo henda nufanyiwa ikando mwa hawazuhizili na 6 ngaruwa zao panzalama hankume na mfukare ya mfudilizo hunu hostehi wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ya madhamana wa hiyo waunisa ya ukaya ya sherehi zisakara mbali na bali ikauzuhenda nufanyishia hasibabu de sherehi inu kazijenda na ufanyishia ama waunisa namna zembio wazienda hazo nsipia ili televizio ya taifa ibaki pija harmo wana wa Komor na hunu Muhammad Abdumhaju mudiri jimla wahili daholinu habirilia juma zifaliki za nyumeni zilona imarania maksus do wakazi wa Komori kawa waonisazo ili hujotilo harmo televizio ya taifa hazikubali uwinji wa hazo na yengu tumainu ya ushinda azitemhunu na sina rimishili. Ama kawaida haina usiku kama leo ortese yo sherehi usiku mhunu wa hao
sha umuhaunu jilia mwezi wa tumu wanadamu ngwao haruma istighala zinji za maisha. Sherehe ya kawaida idingofanyiwa keja shinda yanikiwa usiku hayo shaka wakati koja tawa shangari nikanawe miadi ya ukaya sherehe hii ngari jo hirijeza hanamna nyindwa jina. Mjorenge fursa yinu ni shukurie raisi marehemu Taki Abdul Karim ikaonde azaye fikra inu. Nishukurie raisi Azali kaonde atamia le jumbalinu ya lidunga aona ulisedia hata leo. Rishukurie mahususan daula ya shini ikaondo wazidi urenga miadi ya hao ya usedi alidaholinu hata wakati rilonu unu yabo ngasina defi zilo zinji nando kaya handa ndo kaya ke lazimori ke na mwaye ya hunda ekipema idunga nao zana zidonga nao wakati ya bilindo kage lazimori ke na personnel wando hazi wajuka ne marifa adunga nao wakati yabo yo lazimori renforcer capacité ya wando hazi yone maana renga décision mwaze tuzamuso zinu ribuwe chapitre ya formation gelazimori ke na production gelazimori ke ngarizao ze mipango ilo hundani ilo faransa ilo hamwe mijinze ilo haronti pia gelazimo hakaka kama television hunu duniani itwe na budget ya production hatunga sana mwaze problemu hizo zonti pia ukaza nongozo zonti pia gazanzozi kende ze majana matano zinjao ortese shakaritsina namna shidar hunde mwanya zinwa jina zigjoula dimu releve defio ya heye investissement ya ortese playo kijazubu isaifanyiwa ngarijua tipu ya kalite ya heze ekipo la dimu rikenizo ngarijua nema pesa ya ladimu ya pariser hunde ze ekipo maizo ngarijua zerongozo ntipi haina mbendo ladimu rijue ngarsiniyo haruma zeba daftari za hatu ngarsiniyo haruma za fikra za hatu wabahari bakisha ze nafasi ne zemali za ladimu ke ngariziparisao izo ndo kakazi na ushinda ortese wa eche ya zihunde wa eche shange ladimu ya dungwa ne serikali ke ladimu ya dungwa ya nene mdu waher ne maparteneri wa hatu walo harumwaze ntibali na mbali ngari wazao ka humu mani mungoni jo shinda rijibwe mahutajio ya huwa kumori wa rindao. Awongeye mtangazaji wa Ortese ngumuduwa njema ya shinde ya kingiye yemihima miziro ikao handikiwao yani dezehazi handikiwazo ya mtangazaji wa Ortese wajao ngutsaho ya shabaha shaunisiwa ya ukayange mtangazaji ya shinde ya jitamko heli ya ladhimu sawa nuwa nyanyawa watangazaji wa ulimengu. Harumwa mvamraji wa hetarifa habari ya hatuinu harumwa wa mjarada wa hezemali za ujanji ikao zinasibishiwa zaidi ya miliari zinji za shikomoro zinasibishiwa ukaya zinyonywa ni Nasra Said Hassan hata mpaka ndaba sainu kavati mudai haki ya dhukuru wa mjarada unu daraja ulio ama izora terabahi makati ya musianu ya serikali ya Komoro inao mbio kabisa ili utia wewu wa Komoro wa bakimakin harumwa nungo jamada zinu ikao leo ngedohanda angizo jatabiri zilio harumwa zejofu za muzahao. Nurdin Said hadungo mjarada unu ye Bank Central ya Komori ilaani sheitendwa sha unyanganyifu wa mali shituhumlwao na ujirisiwa ni Nazra Said Hassan. Baada hatuhumlwa na uganga maranya na mashirika mali zikiasilwao miliari zinji alauza utawa na ye hagamatiwa harima ensi ya bushini. Harejezi wa Komori ya mfumtsanu mwezi nsanu wa Avril haudunga ndege ya Ethiopia. Hausaidizi wa baadhi ya madhamana wahe la polisi hashindiha rohava nuntiju haurumia dzina litsola hahe. Aditsola kitangazaji rijoju rambe inunde sababu ya ho uzuliwa wahe dhamana mhu wahe la polisi ya hoa tarehi 6 ya Avril ne mhu wahe daula Azali Asumani. Alama njema iwonesa wo omgabili omjarada unu harima wakati kayao ho uongozi wahe mhu wahe daula ya serikali ya Komori ya azimi ya ujadidisha ze swilaha za uruhusu wa mwano nezenao za magendo harimainsi. Garidili yao li taarifa habari hatu harumanyi tafiti za kitangazaji uhusu zetsumukume na nsanu zabira. Hunu zitanabahilwa ukaya imaduhuli ya shahula ya baki haruma lejuzo la bei zero kabisa husonimwa wakazi. Nungo hikao kazi tusahilisha wakazi haruma omwezi mtukufunu. Husamidin bin Ahmed.
Nti hukume na nsano waranzo wa Komori wajihunda wa harumo mwezi mtukufu wa Ramadhan. Izitanabahilo wao harumo ishindo sha volovolo sha homji wa enzi hunumoroni. O wakazi ngwajitekeleza henamna ya ladhimu ili utahe shahula sha usiku sha ufuturu. Ama izo ikayaondo zitanabahilo wao upando wa wakazi ngwaonesao ya ukana zebei ngizo hau ghali. Mahsusu da harume maduhuli ikayao ngala wao hunundani hamade nrovi omhogo huwaswili lefriapa nane majimbi huwaswili zembate. Ikayao hoshinda uhule mbabi ngebidio ukena riali majana mararu huwaswili riali majana matanu. Upande wa huandu ikaundu wafanya we biashara ngwaonesea ukana zinu pia ngazi jao henamna ikayawe ala mabahazazi ngwa huzawe zindu ikaundu zilao mwonze huja hunundani hau ghali. Mwamba kilo ya kusohole riali jana dawama jana mararu mheza za biashara zangu kwa serikali mwamba ngamliba ula diwani mwamba kamchukua eza hanyu kwa serikali na msisezi mza anyu ngamjola ndovi bia hafifu tamja sisa ngatingo jo kazana behenda amana mliba juwe kana shunga. Upande wa huwa wika yao ndo wa hulao ngwaonesa ya ukana eshahulanga shiparihani hao hoshindoni ama kashitsi hao rahisi. Haina mbenu ita hao alhamdulillah ngwe pariso eshahula bisho shinje rana likubela mado saiba kukaze beinda balababo. Upande wa hesheireo mahususu denfi kilo ya mbasi njeu nane zenkawa ngiyo riali majana maranda ruhu waswili riali majana mfukare. Ama upande wa he mbasi zenkuu kilo nge parihani hao hariali majana mane. Upande wa he nyama hunu karitonga li pariseo hariali zihizi tanu hawakatika yao kilo nzima nge waswili riali majana matanu. Wabenya mayo kauza maranda tifanya matanu renyo yoyuna kauza manne naide renyo njema yakubaliwa wakati ulo wakati mtatu mauji shaunsi do wakati wakamanoko memali utomede mauji yodi yatongeza na kuweze kuzotamani. Le suala hezebe harumaishi ndo shavolovolo shamoroni ngali hafilishawa ye maranyia na upande wa hao ngwashemezao hosonimo imadhamana mahsusu duwabirili ya ozebei ya ukana wahunde shawiri haukana upande wa he maranyia ngwanusu ya ukana wanuwalona wa utundi wa hezebei kwa tufanya ihazi ya ladhimu hauka haini mdungu tojikaizia yebei hena mnaikaya ondo ya una masuilaha. Kame mdungu kuzohedi ya nzao ufanizo ya nzao kawati kontroli kama hai nishawa service de prix ka service de prix wajuha wajerezi no malukani abo ushilonu wajoshina wapeze mvu cha service de prix wari zinuzi sabisha yemaesha kati mangu haruma umva wa husu ze biashara. Hali ya ukana baadhi ya hoa Komor uwadiwa za ukana ngwajimura wa haruma mwezi mtukufu wa Ramadhan ipasi wao hainimdu ya rendezema hauthamani ya hunde fadhila husoni mwa Mwenyezi Mungu. Mfamraji haubaki sabahani harmon vaunu shindo shajuzo shende shaona ubula hamara ya saya ane serdeo ya dibwani haubadzima ni wizara ya dhaminishiwa ledima shindo shabili rangu yetsumuyenu ya disa nazinu wakao zonisa ya ukaya lekume la vili la mwezi mtukufu wa Ramadhani ngwajohende na ubua yeshindo shajuzo za shemaduhuli ya shahula ya vanutijihu haustehi wa mwezi mtukufu wa Ramadhani habe zjoka hafifu ya raya mkomori ya shinde ya hundembahindu ya futuru o wakati ya ladhimu. Abderrahman Saniya Ahmed Nasor wakahadhir. Shibula ya Jumainu ho munasaba ho mwezi mtukufu wa Ramadhani shindo shibali yao ya maadini ya Shikomori. Habe hafif hamado mhogo ni ndovi na nibate hojale jimbi ila Shikomori. Homduroha ho shindo ni hunu ni shahula ya shitahao ngebidi ustahamilifu hauka o wahulao kwa tiwashashi. Owenye shindo shinu kwa tusaza jitihadi ili usahilisha wahulao. Yinu timara ya mwando imadhama na wahensi wajitoleao ili usahilisha wakazi harumo mwezi mtukufu hamadaunu. Hamada ili mjua ukaya serikali ya rais Azali Asmani kwa rais wajao wa Umoja wa Afrika abaha warenge miadi ukaya tumuyamu haunu ivire au nika wa Komoro pia za nafasi za hunda shahula abeiza hafifu wa Komoro washindo hunda za bidhaa zao ufungua habei hafifu abonge lazima kuonga rendao ndele kume la hari na hendar maya jao rejera angalie kazi la za hamwe disifanyishi hao alafueza hamwe disifanyishi hao abo inushwa baha shobesha la marahaba haku walimaji wa shahula armwa mijimbal namba alikao ledi malinunga alfanyishao hamvu rahunungazija ramzuani ramwali orwaboshele marhaba shawaja orwaboshele marhaba ze serdeuse washangiri yao au kaya wafanyao hazi njema
hao jumwa hizo ngabo kao kastukire namna la Johanza yabo hizo tena deziruhusu rejare angalia eshi jao hakunda shivi eshi puzao nda shivi nonga shutajiwao ne maranya hao wahulao zebe yengizo hao hafifu uwinji wao wanadamu walovanu ngebenu wao kahunu ngio wizani wa rahisi holiho do mahala hundo jina de mahala ndo jaranzi 8 horas tabasa ka ujayandise ngabo zilo rahisi ngabo zilo sawa na volovolo hamaze shahula nrovi mhogo bate majimbi zongizo rahisi ledziwa badala majana 4 na 5 hurungwa huzao majana marara mfuka abori tili majana 2 na 5 ritili yadziwa donc hajimla ngaziguli hao harimu azentihu zabaki na ukazakifu mwezi wa Ramadhani yeshindo shinu ngashi johendelea ili usahilisha wakazi ulawa nane zahula zili mwao panutijua. Haruma mvahusu ya matembezi, haruma panza la mezimili lidaho la dhaminishiwa ya matembezi wa lahiki markabu mbili za wanduika oo wenda na ufanya matembezi ili ujuzuru yenti zinu mongonima zifikra na zijitihadi wazioni sao haubua ya milango juma ya matembezi haruma yenti shabaha shijotongeza iran ya mkomori nenti ionihe haruma pija jema ijo wakati wa uladhimu ya matembezi banuntiju yanikiwa ya jirma ya hayo nao wajiniwanu wende na uzuru haruma baadhi ya majumba ya kitarehe ya hensi warudi wende na uzuru ya Hotel Golden Tulip na zinu hazonti pia garujo mikani uji wa maelezo haruma taarifa habari za hatu zijao. Habanu wangalizi wanzani wahe televizu ya toifando ribayo kabise taarifa habari ya hatu ya usiku wa leo amma madambili maalumu ni marudunga buhari zinu liza kazaipanga ya taarifa habari yenu. Ubulwa ya juma yenu haruma lidaho lahe mawakala wa mkonsi beela wa muandru wa mawakala wa mahazuizili na 20 hamujibu ya huo mwezi wa Ramadhani yeshindo shabili shajuzo shahimaduhuli ya shahula yende na ubulwa yihorotari kuleb na zinu ziendiliwa neserdewe ya diwani ho wastwa na mdugano baina ya hao ne wizara ya dhaminishiwa ledima. Hata mpaka ndabo ni riwaya kabisa taarifa habari ya hatu na mbite masimima ya khair na iftari jiba wa malahuni hanyu ahsantum. Soyez les bienvenus, merci d'être là. On se retrouve pour les prévisions de la météo de ce samedi 8 avril. Nous commençons toujours par l'île d'Anjouan qui nous présente une température maximale de 31 degrés et une température minimale de 21 degrés. Le vent soufflerait du secteur sud-est de l'île à une vitesse de 5 à 9 km par heure. Il devrait être beau ensoleillé tout au long de la journée, mais partiellement nuageux sur les zones de la haute altitude. Le ciel sera tout de même dégagé dans la soirée vers la nuit. Pour l'île de Moélie, la température reste identique à celle d'Anjouan, 31 degrés maximal et 21 degrés minimal. Le vent soufflerait du secteur sud-est de l'île à une vitesse de 5 à 10 km par heure. Il devrait être beau ensoleillé aussi tout au long de la journée et le ciel sera plutôt dégagé de la soirée à la nuit. Pour la Grande Comore, la température maximale est de 31 degrés aussi et la température minimale 21 degrés. Le vent soufflerait du secteur sud-est de l'île à une vitesse de 4 à 9 km par heure. Il devrait être beau ensoleillé le matin, nuageux l'après-midi vers la soirée avec une possibilité d'averse. Le soleil sera peu dégagé durant la nuit. Passons à l'île Mayotte avec la même température, 31 degrés maximal, 21 degrés minimal. Le vent soufflerait du secteur sud-est de l'île à une vitesse de 10 à 15 km par heure. Il devrait être aussi beau, ensoleillé du matin à l'après-midi, mais partiellement nuageux. Le ciel restera clair durant la soirée vers la nuit. Dans les îles voisines des Comores, nous commençons par Madagascar qui nous présente une température maximale variant de 25 à 34 degrés et une température minimale variant de 15 à 24 degrés. L'île de la Réunion détient une température maximale de 29 degrés et une température minimale de 16 degrés. Pour l'île Maurice, nous avons une température maximale de 31 degrés et une température minimale de 20 degrés.
Heure et hauteur des marées, la mer devrait être belle et calme. Du côté de la marée basse, à 11h20, nous avons 0,8 m et à 23h48, nous avons 0,7 m. Du côté de la marée haute, à 5h21, nous avons 4,1 m et à 17h32, nous avons 4,5 m. Le soleil se lèvera à 6h07 pour se coucher à 18h01. Et en ce 16e jour du mois de Ramadan, la lune apparaîtra à 19h43 pour disparaître à 7h49. Merci bien, à demain. Sumu njema del mushuria umonsi mudungao televizion ye ORTC madancharo de raskizandedi harme taarifa habari yatu yesuki ya leo tarehe 7 ya Avril mwa 2020 madhamana wa bandari ya mataifa Ahmed Abdallah Abderrahman waendelea na muonano wa hurengazi hadar hulawana na wade wa Marburg. Ijarada ya shikoni ikomolwa hulawana nezia zifanywao harmal pare la sima moya. Harimo vandre wa ispor karsizia humjidzani namna malangazo ya spor endeleao harimo inishi. Ritsoona watezaji mburu wa hale wa mtsambu. Zinmengoni mwazortojozlaguao harimo taarifa habari. Muonano wa hubadiliana mafikra ufanyishiha harimo bandari ya mataifa Ahmed Abdallah Abderrahman na uo usihusu del suala la wade uremao Tanzania uhiri wao Marburg. Wadekao usitoa roho madhamana waisuha wa hununzuani waandisa huhashirisha wakazi warengezi hadar zao ili hutrawezi tambunziro haivekao Komor wao na mingiliano na Tanzania. Idamswali na Shala Nosen wakaadhur maelezo ya Felistina Razafison. Unu muonano wa dharura ikao utanganyisa zijani bumbal na mbal sifanyo hazi harmwe bandari ya mataifa Ahmed Abdallah Abderrahman. Warumishi waisuha nene imbawa ya hifadhi. Zini de ujotwalia inamna ya ufanya atawade wa Marburg ulio Tanzania utiliwe bahu usingie harmwensi haivorjua huka markabu nyengi zila wao Dar es Salaam zizoja hununzuani harmwe bandari ya Mtsambu. Bato nyengi za la arma yi sio jiranja tu Dar es Salaam zoja de zonu direct armo katunchumu na tumama makabasi spirit kunnen tano kama ngia bato ela Dar es Salaam le vigo mashipi babo kojo ai shirshano wadonu na mnotoki yao na zatwari zao na mnalazimu rijifinge na mnalazimu bato zo zengia baniri ri fanye za hadar zatu jouer pare za lazima za usus batozo neri hifadhi. Unu muonano wa mhashirisho na hutahadhari usoni mwa mabiria ya tola wa harmwe nchi jirani ya Tanzania na wafanyo hazi harmwe bandari. Mnaje de wado utumpi yao rijibu shashwatu man officiel makabala dokima ya usumna mna utumpi yao be renye zama harma zi secretion za mwana dampia yangu hari tasho shambeli shanyuma ata manita kila tungu ya la harma umilo mwana damu yojo tumpia yojo kasibabu ya tumpia wadol ukama ne bato la Dar es Salaam aja lazima kemakini walishe ili harma bato fanye za lazimun na za lazimu wadezivi do kama bato akatela Dar es Salaam aja lazima ri decontaminer pia rio se haklor pia bato kila baro toshinda orfanye rose katoba borjoringe wa mapasaje wale moja rangales temperature zao ruwatse kama simdalo na tambu ya suha. Rangu wade wa Marburg wadhuhiri harmwe nchi jirani Tanzania madhamana wa isuha Komor kawazia mionano ya hutahadharisha. Mionano ya dharura kayazia hunuswani rangu wade unwarenga panza harmalisiwa la Tanzania. Hulawana na wade unu mudiru wabavu wesu ha hununzuani bwana Dr. El Habib Ben Alifena airi watangazaji habari infumotani ya vira ile hutaha ahashirishe wakazi aweleshe na zanzima za wazrenga hulawana na wade unu narimfulishi disposition la renga nyangu au niveau ya Union de Comores c'est avec aéroport ya avec port de Moroni
na hatu hunu por na aeroport na toden bezorelio wantwensi ekipu zo si notifié klamto ala mweze ange andani. En plus de ça, on doit tenir la température, c'est-à-dire qu'on doit tenir le thermoflash, on regarde la température. Voilà, quand on dit on est cavalier, on doit la moise angia, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va aller à Frengwa, il dit na numéro il va adresse, il doit faire un suivi. On dit boire. Au niveau des Harvard, l'hôpital rien c'est équipe. Va équipe fixe, vous avez une équipe mobile. Zo a huta hadari, équipe fixe, ne cavalier va. Par hanaka au niveau ya communautaire et équipe mobile de tsolao yendre et la mangale mchule au niveau communautaire équipe fixe yo de ilio evale na kavale mtwa ono wadonu mtwa ono sing hafa sing na zronga ban shito shahura au baridi au ningo sura au travia kuna dubri haraka aendre have laptali lo karibu andaringo wa charge madali ronga wale plus usen haraka laptali na plus iskali stoka haraka. Bwana Mudiru aseledza wade uno tisa wana wade wa COVID-19 bezi dalili dezifananao. Hamara yangina. Zisinzazo ifananao na wade wa COVID wade uno similaire mar de fièvre hémorragique. Une similaire ça mar de fièvre hémorragique, c'est-à-dire que tu as tort de la fièvre hémorragique. Donc à partir de sinzin, maintenant le madame n'est cavalé à la fièvre. Hava mwilo mwadam neka na fièvre yo maj de enrao. Hatariko vasam toujours fanya déshydratation. Mfana vomissement. Yo maj. Si je fais hava mwilo mwadam mafuv mail hava mararu yo maj. Donc maj enda tafuga hava mwilo mwadam yo hatwar. Ile mana rwevali leo mtu hikana sin. Hava sin zinazongo van neka travia, neka stoshaura, neka homa, neka baridi. Na dubri haraka aende harba laptali manenda harba laptali atshuna ariwa haraka en charge na kama ile demi-litre au litre moja ya maji ya lawa wanta tshuna wa récupérer haraka na dana ukavale ajovingo deja harba koma voyo hatwara. Shikandre shangina shaitarifa habarini zihazi zalpare la mamasima zisendelea. Jarada ya shikoni ikomolwa madhamana wa shirika la mashinua CGC hahutsaha wasahilishe mvirlio wa magari wabuanzia ya dharura ile ya magari ya jue ya vire. Morsin Mohamed na Kasidi Andhumudin na maelezo ya Warda Bakar. Hal marpare lini izihazi za ufanya ijarada ya shikoni zisendelea. Yini hautsaha waunde jarada ya nyumeni na ladigi zitoka ujadidi na lini lilshirika la CGC dewaendelea unazihazi zini. Na wao wafanya pare la dharura laka muhimu ile ya magari ya vire. De hazi ya tu inienda gani risi rengele jarada gani berbuwa pare la passage ule magari ya vire rabuzi meru jueri rekipere jarada maneke menya zihazi zisendelea ama baadhi ya maraya wanashaka hulawana na mfanyishio wa jarada ini ili pare bon lisifanyi la tulishiviwa maana anatambua ka sana na watawa kayamba ndasi jua para mwa bana viri bendo ngona irema wami binafsi yangu dezi habari za jarada za lawa bandani huja shikoni mwa jarada wa shikoni na mwana dukula sawa na anafanyilao behula wanana jarada za bandani zizo basidukula mahali ni watilo mashpanda demnani sidani tuhuka zini dezihazi zalpare za mwasima ezendeleao na uzo ziharami wa mali na sanduku la mali la Arabia Sauditi. Wavinga magari walibavula mpomoni kawazia zijitihadi za huhudumu lipare la simamo ya. Baanda ya zivua nziro za nyasuku za mwisozini ishikao shamazofera walibavula shisiwani wapara hazi tishashi za huto waligodra laka samahari mwezikanivo za lipare la simamo ya la kutsongesa ya majika ya kojua ya vira. Zini pia de hutsaha ujadidifu walipare lini. Shamsidina Suyana Zaira Med wadungu hazizini. Utsaha wa hudumu parelini shikaushini kawasizia jitihadi za ufanya zihazi za utoa kula shuntu shitotsongesao parelini limenyehe. Asubu ya mfumo vidini,
shikao sha mazofera sha siwani wakavani ama gurueti na lapeli ile utowa ligodra la kabalilia zikanivo zilatao ya maji haziskao zikentika wainda jula ya mazofera yani ama itambu iwa kensia de harma ushashiweza hali za jitihadi rasaka raspara be wasirikubalia na huri vatoma za kamana watusaidia zimateriali na zijau mana wasofanya déplacement mashiteku sona mar garlile vagartela realizia valele garil vingo materiali nalo garla hazi be wasu sukiale wasu sacrifier mana li garli li rumishovani ko obliger iltie gasoil rafanya zihazizo na hizo nazo pia vavorti ele na kai serikali shini irsaidia namna ya kwamba repara namna za kupara déplacement zizo jerfanya zihazizini nfikiri mavao nongozo tenda toka fete ulawana na jitihadi zini bandu ya wandu wasiele wade skinyume haivo ikao kawasuwa nafasi wafanya hazao na mnalazimani mwirunu karuti ya vanimba hahubali liya mtumbane vrema arlive bewasi ya handa wasufanya de hifadhi ya turabuzi yani imetendrao vani zimbio na magari wavasuti ya baraji vavo ama mtu ahila wahula one ngamba vawandu tale vano fulani wafanyo hazi vavo wasujo kavavo wasujo tahamwa msanda unu mtu kaoblige wamba tuwa kadha au tuwa kadha basi hiyo kinyume avavo ujo kama dewasi mazofera riele wa uriona na zindongo na zifanyishi hao wajoketo na dahasha na mashtaka na zile watu wahivurana na timu donc ndongozo sizila tiapeni mari tafadhali rijwe na kale wa miasan na wangina la warijavani ini karsi jifanyia personnel yatu deni hifadhi ya insi kamili yani nde daula miongoni mwa daula de risaidiao zindongozini makato kama kula mwa daula afanye kadha kula mwa daula de afanye avo ini wasir jisakrifie haukarsi saidi ya daula na wasi rijwe rendelene zihazatu hanamna za lazim kamwa huil parelini anzman njema ama irende hatwa rijula ulanga haivo ikao ligodal tolovani lizvutu adibari Uraisi wa jumba mawakala bwana Mustadran Abdu hahudungana na ahlimashawiri wa nafsia wa uraisi wa daula Nur el-Fatahu wadzimana wanashama wa janibu ya siasa ya serikali CRC warenge fuvu harma madarasa ya hutafsiri Qur'ani harma bandhi ya miji ya hununzuani harma muji wa domoni sawa na bandrani waonana na mashababi ile hubadilia na mafikra hulawana na siasa na umujtama wa maisha intongo nzuri haruba Uislamu watu bali vya partsana mwezi mtukufu mmozo tumunu madarasa ya din mardiani ofenshi haruba ya mabavu hangoju tongweni ti rengi ya menomi ti furahinayo maana isenyesa imani yatu na haruba Uislamu watu tujadidisha tongo mardazini na huambia watu ambane ntoko mardeni na ike reza nkulia rezi fanyara mabavu yatu yambali nambali ala yenyeso ya hando ovwa moja wenyese sheweshe dini yatu wadeshenda tasha shapara inshallah ni darasa ikombane leo dihandani lifanyishia ujoni madarasa hatu ne fanyishia de huku leo ulifanya ujoni haukambane rakoja risharikiana na wakomo ikombane wao waipartiserse bewajao na ikombane wao wantuikombane wao wabadzima wao ngabadzima ihono i serikali yezi wao leo ndiye ngolombane serse wasanganya ne mouvance dera wasashia risherehi rivitsene tarabaruku badzima na husuna itsumu rifukwe badzima rijivuwe rionana rijiliana yini doka tumane risisintie uvadzima wachu. Kabla ya huba ya taarifa habari ya tuini na roni ya husu na ispor ya malangazo ya spor harmo mwezi mtukufu wa Ramadhani ya senrelia harma bandhu ya mikabala harimo muji waizi mtamdu malangazo maordiani ya senrelia bidi ya mauku na wani diwateza jimburu wa hali diwadisao ziningu Saidala Hashim na Zaira Ahmed wadungu dangazolini maelezo ya Ruwaida Swalih. Wanadamu wengi rangu wantuwahu mashababi wanatsa ukahar mwishanza shabuli sha Misiri hawangalie zimburu za wantuwahu waliwahirwa mavietere zinde hutsaha waparuvumuzi liwangadza hahumenya wakati baanda wala wahar mwetsumu Espermete deja wantu mu adisinga emili mpavi
quelque chose ilomba sumu deja yo njema na sio madam donc vraiment faire un sport yo emazia dangina donc c'est bien yo tongo njema mais toujours narke harmo esprit fair play parce que quand même un certain temps bon c'est lomba non trois doazis ningo zilemewa de wakatamba damusika zaidi hamangao har mwishanza vakaimburuini baina ya wantu wahu washtangani na wahampanga mburuini ila wa maili hamaili baanda yakana haiba kabisa. Hamara yangina bwana Ayman Abdu asanyisa inamna imburuini yaendelea. No, ini kama chiangina ini bon. Sorongamba ika derby parce que selamba washtangani wakala shongozo pia kwa kota Ayman ashinda ce qui est normal. Wami mushtangani comme wami muhampanga le Oscar c'était maillot de orange donc il fallait nous aligner des hampanga bon nisikiramba kayakiri mana les occasions dispara les ouvertures zikabe bon dalo na avani wangalizi diratimisha kabisa taarifa habari yetu ya huku leo beka blasi humlagani somnanizani banzi za nukta zikao derazlagwa madhamana wa bandari ya mataifa Ahmed Abdallah Abderrahman waendelea na muonano wa hurengazi hadar hulawana na wade wa Marbur. Ijarada ya shikoni ikomolwa hulawana na zihazi zifanywao harmal pare la simamo ya hamwiso riwono imburu ya mundu ya watezaji mburu wa hale wa mtamdu zinmengoni mwazorazlagua harmwe taarifa barini futari njema aderimbu shurianyo monsi mudungao televizion ya ORTC. Asante.